Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. La namt of course ta khelo la Gagash lo still of course continue ku ngilinka ya na nyimpi na J John ya the gigs ngwe mshita kwe yikulu ngopfu man yikulu swinene ya hita tlhengu linka vele vele na boy sevenza even then makumo of course ta khela imhlolo le kha ihumelela le thaba them vana va chawu ku fa man hey nyimpi ya Gagash na J John hinkwenu a yi tiva yikulu timhaka to J John ka nkarhi swa kha ala ku va kha bukwa hi Gagash so mhaka leyi hi report of course yi relate ngopfu na loko leswi fike hi vona vele vele a ya ka birthday celebration ya Mr Post le Palms leyi ku ri ke ni Gagash khala kha n'wi lava le 17 a ndangele ku yini so a hi vete ni hi sungula clip ya Gagash la sure izona swi endla swa munhu kwa munhu ni ndlero swi swotela ngopfu ka gaza hi vanhu I've never hated anybody mara loko wo la ku tindlinga ku heya best la tlangela kule me a ku na information leyi nga yi tiveki man as long as it includes entertainment a ku na xi nga xi tiveki and why dala ni ra pride ngopfu because I'm informed well informed na ku byela loko loyi a gigile yi kumisa ku loyi wa yi kumisa and ngome mi ri tintlambi vo twa ku mi tiva ngopfu u twa munhu a ku ni leswi swa mhena weya ni niki hambo ya kwale Palms ta swi tiva ku kume mali munhu hi ndlela ya njhani and a swi vuli ku leswi va swi endla ku Palms hi leswi mina a swi tivi hi leswi mina tiva everything kwalani hi yona mhaka leyi hi kota ku va hi kha hi linka hi yona kwalani ku leyi mhaka yi yisiwa ka J John nga yisiwa ka J John because ya kwale ku ya kule ku invite le Palms leyi Gagash veta vula la hi swo lero swo Gagash kahle swo issue leyi nga kona swo Gagash nga kha na inside information yo le maybe hala kun'wana buku hi lower amount compared to yena sort of swo ya swa ti club swo nyimpi leyi nga ko ya le everything I know everything that you can think of. That's why in a relationship na wala ngomi ke swi tivi. Loko munhu o ta hi tikhona ku se ka xukuxuvile ni zameni a swi tiva wo hleka ni ri wexe loko se ku jike kwihi swilo swa ku namela train yi ri ku fambeni swa vava nga namela train swa hlupha swilo leswi swi ta mi vavisa because music is business a ri vuli ku ti durhisa business ri vula ku wehe khipa swilo munhu loyi a durhaka swidumini hinkwenu a swi tiva ku J John so a ni vhete ni swi tiva ku la ku tlhava J John yini ya yingisela kahle live leyi ni swi tiva ku no ti-shots laha ti faka ka J John rasentawa a swa ha endli ka tika la ka tika fane mi ta kahle mi nga bayisiseki vafana mi nga bayiseki ti-commenta ka social media yeah we're on the ground me kambe futhi na van'wani no va byela leswi leswi tinhlambi ta ka gasi ti na moya lowa ku ri loko munhu a behiti ivi a twanga ku big a la ta byela i fane ndla yi njhani i even organize i n'wi nyike swilo a ri hava nchumu ivi se loko a twanga ku lava twa ti-comment kumbe a twa crowd yi n'wi nyanyula kwalomu I think bigger than the institution on itself, the institution on itself, or not the institution. I mean to say, the club or what? I'm establishment maybe. Let's check. But no, what establishment? Let me check something here. Ya establishment mara a nga ri kule Gagash la ka institution a nga va kule ngopfu a hi swo establishment sure I talk bigger than the club. Doesn't work like that. When a man we account. I go watch talk of fresh to take out the money in the ntlambi. We account. Me na personal account. And I talk of fresh to take money in the ntlambi take away. I account. So I wanted to come out of nothing. In when you come on, go for one at one bait. As not a joy means I'm going one you pull. Ngatem tatamba la mlaka tamba le. And me pompo fala pompo ni west. I'm not going to what does I want to rasa. Many na vanhu I know people.
nge ndli nchumu ni tiva vanhu that's why khale munhu a ku teka gigi ni ka Metro Beats famba la yosi ya cina a xikarhi ka vhiki va n'wi tlhavela swinene na wa swi tiva hambi wa fika ku vadiretse lava ta ku byela ku ya network xi yi khomi na yoho hinkwayo so swi na ku nyika murangaphandla top notch it's me who brought that gig you can ask him Ben Manga now ngiya ti 29 it's me who brought that gig to his attention why ni na network hinkwayo inge vuyi ni le makumu ngopfu nge vuyi to tlhava loko murangaphandla ntami ya cina la tekani mi ya dya na vana loko leyiwa se ni mi nyika laniwani se ni mi nyika a ni ri yindlu yeri se la ni mi nyika mi ta vona ku mi ta swi ndlisa kwini wa mi fomo xa phoshe yin'wana it's like that network loko u nga se swi twisa ku tirha network la ka industry especially ka Gaza you're lost with no direction. So yale mhaka kona hi vhete hi swi twa loko se a tlhela reference va ta palms a vhete swi twa ku no mhaka leyi kongoma ngopfu kwale ka J John le loko xi loko aleni kahle i nyimpi ya kho yi kula kwani ta azame like previous mga mahleketa kha kombisa timhaka to azame loko va kha fonela la ku J John a kota ku ya le 17 la ka azama kha kha ngbuka xi ignora even then se xi ya buka kun'wana la ngetena ya ave na xiave mga mahleketa nga kombisa la ku secretly so na amount a yi tiva so va lwela swihoxo swi kahle ka va lwela ti-amount telis so ku lweliwa timhaka ta mali kahle ndhawu leyi so i mhaka leyi tikaku ka ha to lwiwa yi nge heli sweswi yi nge heli sweswi and swi komba na ku J John naxona haxi le ku tlhentlheni lava nga ni tlhentlhe hi vone vanhu vo fana vo i Bliss Boy ya i tlhentlheni mi nga mahlekelo se xi sungula ku n'wi lwisa la xi wifi ki chela manager ivi ya a tlhentlha la na hi Metro Beats i byeriwini ku a nga ha phaphaphaphi na yena ya ivi a tlhela ndzhaku vanhu lava hi nga vo va tlhela ndzhaku no Black Myth koku lwa hi swi vona loko va kha va lwa but yana yena se hi vona ku se a kota ku va a bukiwa na yena and stuff like that so mhaka leyikulu kumba ngopfu leyi leyi vangiwa hi timhaka to Gagashi va kha swi tiva va kha va bukiwa hi mani munhu kun'wana and swi tikomba ka kha geganyana la ku maybe kumbexani se giga to nkana J John to some extent ku hi leswi a hlamuserisa swona la so yikulu mhaka leyi yikulu swinene ya emdavhele vhele khe hi ta ka section ya Boy Sevens i fika kumeka a nghena live la kokuna swa ti-comment hopefully ni ta hatla ni n'wi kuma le fika a nghena live a ri live hi lo la Boy Sevens i fika a hleka as you can see kwalano a fika kumeka a nghena Boy Sevens la va yi vutise ku yi lava yini a fika a nghena la so Gagashi kota ku swi recognize ku Boy Sevens i kona la so a hi twini ku i te yini in relation to him sure ani lwi na Boy Sevens loko i la ku lwa tinyimpi ta wena ti lwi kahle mara loko xi ku byelaka xona u fana kiti change the way man ngo ku advise ka 30 change the way you're doing things and anere we hanya leswi swi lavaka hi me ina ti fans ta wena leti ku rhandza ku wena change the way you're doing things it's a brotherly advice change the way you're doing things ngatwa ngokujamu Gagashi kujamu change how you're doing things man ngo kuzinu ya leni anere me ti beli mavoko kumbe ni hluri asura no kubyela ku hamoni bifa kangani mara nga katsi vanhu lava nga le kule na wena my name is Gashi Lamani the only biggest boss in the game and I'm chance loko ni vula sweswo a ni ri n'we sweswi tshembani me so hi ta ngo ka section leya mali leyi of course i tlhela kombisa Boy Sevens kwala ku mali yi tele ni yi vonile jealous down and stuff like that and sure kumbe na ku ko swo hemba lexi xi ri pfumile ku advice mara already i beefini muso fa kombisa ku na cancer ni ta cinca mi nga ni heleli mbilu and stuff like that so ku ve na live a hi endleni Boy Sevens a hi endle hi Sunday leyi nga hundza unfortunately like TikTok yi endla the rules and I was not even aware of it ani like general loko ni record that like those live TikTok videos ni swi endla internally like ni record the internal sound ya phone ku va nga ri mic because loko ni tirhisa mic mi kuma ku va kha ku twa ti sound ta me maybe ni kha ni vulavula na van'wani or maybe ni kha ni travel or ni ri taxini minkarhi yin'wana ma vona mhaka leyiwa or ni kha ni travel ni ya kun'wana or le molo or ni na ri ndhawu yi nga na hosi ni va ni kha ni recorda
so mi kuma ku ni recorda internally so leswi ni va ku kha ni endlisa xiswona va na mhaka leyi so unfortunately na ni liya a yi record internally video leyi mara ni vhete ni yi delete kwa swinyanga ntsengo hi laha kha admita boy 7 ku a gaga xi na mali i admite straight a ni lwa leswi swo chance i kombise straight ku a gaga xi na mali xi n'wi kombe mali yo tala ngopfu yo chavisa swinene se wa xi respecta i swi voneni ku a hi mali hi le makumu a hi fike hi endleni as a video hi Sunday unfortunately na ha kotanga ku endla because a ni record internally so mara sweswi ni dyondzeni ku TikTok se yi cince ti-rules a ya ha record internally like yi record hi mic ntsena which is a problem lero swi ta teka ya marekodelo ya ko depending on the location very vona mhaka leyiwa so ya hi leswi a swi kombise boy 7 na ku yi basa na yale ku hayi i pfumerini boy 7 ku a xi na mali xi yisa lexiya a hi swi swo chansa na boy 7 impela se yi twa mali ya mabaketi vona se hi hume na khwiri nkweyo hayi impela hayi le mali ya mabaketi impela loko ze ri huma khwiri so khingani na byala swi loko hayi impela mali se yi koho leswi ndlisaka swo loko u ze vona munhu a huma khwiri so a nga ri munhu wa alcohol a swi tivi ku hansi ku le ku dweni ka butsa ku hi level ya yena it's very very important leswi swi katsa na sweswo a munhu wo ti dyela swilo swa xiyimo xa le henhla hi ve hi khe hi swi vona le ka akhawunti ya yena and stuff like that so ni tlherisa le dan'wini le midlili thaba le already a hi update-ini hi kona le leswi ni nga vuya ni ya swi discover swi ndliwa le swi ni hlamarise ngopfu mara vanhu i risk ku mihlovo swin'wana man as a reference hinkwenu a hi swi voni vele ku dama a ri tele tlheri overflowa a va zangi va ta laha a swi tikanyani 2000 ku khandziya movha ku raha timovha na swa a mi nga mi swi vonela hambi swi ri tano ti-risk leti ni nga ti vona le a hi ti-covering content ya kona mi ti vonisa na wona ku a ku endleka yini le hi vanhu so swi yiza swi fana na demon a swi ri ku riskeni like va gonya va chika va ya le hansi le kusuhana like I don't understand look just ku va munhu a lava ku tshinela laha ta swi tama for what reason no reason hi leswi ka swi endliwa kwale look swi ku trend and demon look phela one mistake laha a ni tiku vanhu va swi reza ku dayidenge yi deep njhani phela dayidenge i blow like hi ta tlhela swi languta mi swi vona ku xi lexi deep njhani loko munhu o wela laha i feyini mani toka va tshama n'wi laha hi nga teka look hi survivini a ku va na ti-problem i riska kwalaho for whatever just ku va a voniwa a yima le ka the edge le just of course a kota ku voniwa hi vi a suka laha hi za hi twa any incident mara vanhu vo tala va teke ti-risk vhele but before hi komba lavan'wana va nga teka ti-risk laha a hi voni ku xi ente ku fika kwini xi lexiya as you can say laha van'wana of course na vona va yini before overflow hi kota ku vona ku xi ente ku fika kwini xi lexiya it's very very important ku kota ku cheka ama nga se overflow la mari almost so look guys loko va munhu phela mi se u fanele a yime laha and ku wet ndhawu leyi ku na moya look xi ente njhani phela ku wela laha is gone a nge hanyi a nga ta hanya a ni to va zama and mati lama tele nge khideni no khidela laha phela a ni ma wela laha nge koti no khidela ku entini guys lexi entini xi lexi a ni to ku ndliwa ku entini ndhawu leyi mi nga swi vonisi leswiya it's too deep ku deep le dan'wini ku deep as you can see ku deep hi le na bridge mara ku deep ku very very deep loko u wela le hansi le a ni to a ku zama ku ndliwa yena a nga ze ku ri yena ntsena mara va ri ku riskeni like a we ku like ku nga ku ri deep no va deep ndhawu loko wela la you are gone a ni swi twisi kahle hi leyi n'wangu yena tlhelo na ya yi kha yi tshinela kwalaha hi leyi yin'wana la yi kha yi tshinela laha hi maribye la a ni twisisi ku kumbe xa hava awe vanhu phela ku wela laha guys you are gone a futhi loko ku ri a wu koti no hlambela phela ku entini ka a ni swi twisisi like phela laha ku entini ka xi lexiya laha like it's deep ku deep ndhawu leyi mata ni kume engele ya kahle leyi nga ta hi komba extent yo ku deep xi njhani se maxo xiyindlwana lexi guys laha maki liya xiyindlwana lexiya hi laha mati ya fikaka loko damu ri tele ku kondzana na lexiya xi nga ha laha ka left halawa xa spillway ma swo langutani spillway lexiya leyi ma swo xi fika kwini ivi mi langutana xiyindlwana lexi hi laha loko se mati ya tele ya fika kona
ka xiyindlwana. So languta loko munhu o wela la a hi languteni ku hi level munhu o wela la i manga kota ku va a khidara i fi most likely munhu walowo i vheta a fambini loko o wela la hi leswi nga ku hlamuseni ku wa vanhu va ri ku riskeni ku loko wo bayisa i wela la hambi o wela hi le tlhelo you are gone loko mati lama tele ngopfu laha hambi ku va yi ri professional ya njhani vona mati lama tele njhani ku hi level leyi ku deep it's too deep ku va ku ri deep njhani a ni ta mi kota ku va mi yi vona extent yi ku ente ku fika kwihi maswona hi leswi ku deep ndhawu leyiwa vanhu va le ku riskeni swinene va ta famba va famba munhu a nga swi koti no khidela ku i va low swirhongo mhaka ku nga ri hina ntsena loko se ni ka ni cheka ta ti-clips na valungu va ri ku riskeni hi lava van'wana as weekend siku na va ri ku riskeni just ku va munhu a lava ku kumeka a tshinele kusuhani na laha hi lexin'wana xi lungetani laha hansi laha na xona va nga ta famba va famba phela one mistake wela laha you are gone phela ka ha ri na swin'wana you are gone mi yi voni level leyi hi nga yi kombisi ku deep like ku deep xi deep xi lexiya it's too deep na va ri ku va kha va riska kwala so hey a ritsi engele yin'wana hi leyi loko hi ri heri hi hala henhla ko kula se mati a ma ngheni nyana eminkarhi leyi se ku ne nyana mpfula but look ma xi xikulu njhani xiyindlwana lexi it's hayi like i maki liya maki liya laha xi nga pende xi nghena ku xo pendeka so i mati ya veka ya endle sweswo it's too deep xi deep xi leswiwa it's too deep a ni tiku vanhu va zama ku va va ndlani loko va yima laha for no reason man swi le ku nyangatseni hopefully ku nga weli munhu because one mistake hi ta ya twa incident ni visa yana la no hi kota ku komba kahle mi kota ku xi vona lexi a spillwile hi yanyana ku loko munhu o wela laha hi leswi hi vulaka swona ku ya go look phela se mati lama le henhla la i swilo leswi vo ka nga swi voneni vanhu maswo so mama kha ma fika ka xilo lexi exactly hambi wo kota ku khidilo munhu wo khanga kha khidi murhi look vona ku deep njhani leswi ko ku nyika awareness mi byela na u nga mi kha na tibra va nga ta va kha va ya le mikha mi swi tiva va byele ku hey va nga tshinela because munhu i ta rheta la a wela xilebele xi hela kwala vanhu va le ku swi vona na lava kha va ri maswo xi hela kwala munhu a xi vonaka kona hala tlhelo one mistake i va i wele hala hansi hey swilo swa kona swiritano vana va ri busy kwale no celebrate no cina kwala di-risk di nga kwala for whatever reason so hinkwako i ti-risk whether ya ka left or ya ka right hinkwako i risk ku wela kun'wana na kun'wana you are gone mara at least ku wela ka spillway maybe nga survive mara since still problem na hala hansi na ku na mati yo tala swinene at least nga va na chance nya maybe but most likely nga fa loko a ni mati ya tlhela ku ni dondometa laha a wu ti ku laha flow ya kho yi fika yi endlisa ku yi le hansi so hey vona hayi a ridzi hey aya na va khotsa lavo duma na va yini kwale va yima kwalaha hansi as you can see so hey vanhu va le ku riskeni phela ku imaginani guys phela loko o gqula is gone look phela i kwala vayisalava so at least ha ze twa incident hopefully nge twa incident and vanhu a va sukeli swilo leswi va swi nyikaka swindleni leswi wrong na mhana yin'wana yi kha yi cina kwale henhla ha ku ri ha ta vuya xigazi yi kha yi cina kwale henhla se loko wo ba hi moya or ku ta xidinyanya fodi ku khuhlu phela you are gone spillway lexi nga le ka left le phela you are gone loko ku ndleka sweswi or hi bana hi current i ku so hey ta voya mara leswi antswinyana because vona ngwehe yin'wana yi famba hale kepani lin'wana kwalaha ha ta voya loko va yisa va chava ku riska yi na le kepani lin'wana kwala a ni tiku a yi zama ku ndla hina leswi hala xiphorisa xi ta tirha laha leswi laha ku na munhu laha xiphorisa laha ku famba xi lava swilo mati yo tala sweswi phela ri mandi xi lexiya hayi misa lowu wa hi hlolela hayi Tatela emabhunu hi leswo a ni karhele na hi swona mina vanhu lava riska vanhu hi leswo loko ri amukeza subscribe rhandza kombela mi tika subscribe mani vona na swi vulavula ni tlhewa mina loko 5 a ni miti loko khamera ma 5 5
I said the wrong one, honey,